国际消息，咱要来看伫个重大伤亡的意外。伫个澳洲的巴尼坎半岛一个国家号做邦马基顿。伫个当地时间16透早的时阵，有一间表演场所发生火灾，造成至少59个人死亡，155个人受伤。根据了解，事当时有差不多500个人来参加一场演唱会。初步调查，这间店并无合法营业的执照，而且当局嘛已经对4个人发布逮捕令。嘻哈相连团体 DNK 正伫咧台顶演唱，舞台这个时阵喷烟火，对外面倒边顶头看到天棚开始烧起来，尾啊火就开始摊开，有人用砖头啊比顶头大声喝休。英国广播公司 BBC 比对火灾发生迄当阵的影片，有人想要拍火，不过现场也是人真多，有一个人敢若是无离开，徛伫咧现場看人拍火。Имаше пожар и сите наеднъж почнаха да викат излавайте, бегайте, нели? А само един излезе. Така да сите почнаха да се бутат и аз бях кај излизо, близко, ама некако ме буднааме на земята и не можев едноставно, не можев. 火炭正紧，真侪人看办事唔对，想要走时阵已經袂化。這場夜店大火造成重大死傷，死者年紀伫咧14到24歲之間，受傷的人內面有人情形真危險。官員講，這個死亡根本就無必要。現場初步通報是有1500人，不過當局要定稱差不多是500人，而且這間夜店無執照，是非法營業。И ова лиценца, како и многу други работи во минатото во Македонија е поврзана со мито и корупција. Распишана е централна потерница за 4 лица. 初步的報告，導火原因是沖天式的煙火噴到天棚，因為天棚的材料佫是真夠多的。當局講，正伫咧甲檢調單位一個經濟部合作，查出這間夜店的資料，也佫有相關人員。政府宣布全國挨到7天，會開緊急會議調查甲追究相關的責任。公司新聞吳文玲編輯。